Pagkabatakang kola, surat pustahan digunahon, aksara batak karoto bapakpak dairi simbalungon ang kola mandailing. Ang kola mandailing pinang ni surat 29 Ahak narata bawain mga lapas sa dagajaya ukajanya kanakapapa sa hababa. Anak ni surat haluaan imabunyi haboruan haborotan singkoras yala imabunyi hatatinya imabunyi paningil hamisaran imabunyi nang sikorcha imabunyi pamolat mga gohon bunyi vokal na di parsiya jari onma imana pitu bolas ahad narata bawa mga lapas sa gagajaya na Tuhan sudah terkanak Ketabo maguru menyampai Ulang mago surat pustahon siya Napanitano batakakola Ketabo maretong angka Sada dua turu di dakang gurui 45 dohot si pitui Roma sisa 8 dohot 9 Gonok pabilangan 20 Horas 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 Ni surat haluaan imabunyi haboruan haborotan singkoras yala imabunyi hatadingan imabunyi paningil hamisaran imabunyi nang sikorchan imabunyi pamolat mga gohon bunyi vokal na di pasiya jari onma imana pitu bolas ahad narata bawa mga lapas sa dagajaya ukajanya Dakafafa sa hababa Anak ni surat haluan imabunyi haboruan haborotan singkoras yala imabunyi hatagin na imabunyi paningil hamisaran imabunyi nang singkocha imabunyi pamolat panagohon bunyi vokal na di pasiya jari onma imana pitu bolas narata bawa mga lapas sa gagagaya ukajanya nakafalfal sa hamaba anak ni surat haluaan imabunyi haboruan haborotan bunyi vokal na di pasiya jari onma imana pitu bolas narata bawa mga lapas sa gagagaya nga Tuhan sudah dagana Ketabo maguru mangapay Ulang mago surat pustahon sana panitano batakang kola Ketabo maretong angka sa kadua tolo dito kong gurui 45 dohot si pitui Roma sisa 8 dohot 9 Gonok mabilangan 20 Horas 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 horas